Mwaka-inĩ wa 2022 nĩrĩo waki wa barabara ĩno ya Isiolo-Mandera warugũririo, ĩndĩ rĩu aruti a wĩra arĩa maraka barabara ĩno ya kilomita 750 ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũgerera taũni-inĩ cia Modogashe na Wajir nĩmaigĩte mĩro thĩ. Maratetia mũcaara wa igoto ũrĩa maraheo mũgarũ na ũrĩa maiguanĩire. Nasimama kwa jua as a flag lady. The whole day kuanzia asubuhi mpaka jioni nasimama na pesa ile nalipwa ni 550 na sikubaliwi hata dakika moja kukaa chini. Na sijui hata hiyo 550 kama ninalipwa hiyo 550 exactly kwa sababu sijaiona payslip yangu. Hakuna payroll yenye wanatuonyesha na ukiongea lazima uende ufutwe. Mtu ya mkono hapa anapewa nini? 550. Mchupa ya maji hapa ile ya litabiri hiyo waka kadogo, hiyo ingine ni 60 sahi. Ukikunywa bili ya asubuhi na jioni umemaliza gapi? Saa hiyo umekula breakfast? Hapana. Na lunch? Hapana. Sapa hujakula? Ndio. Na hata mtoto hujanunulia kitu ya CBC. Aruti aya a wĩra maraambĩrĩirie kũrũrũngana mũthenya wa ira mwena wa Garbatula makiuga atĩ mwene kandarathi ĩno ndararũmĩrĩra watho wa marĩhi. Kuna mtu arudi kazi mpaka tuhakikisha kwamba agreement ilikuwa sign, mlipa na rate ya CBA ndio watu warudi kwa kazi. Na kama huyo contractor hawezi kubali kulipa watu na ile rate ya CBA, asema kwamba ataendelea kunyanyasa wafanyikazi, sisi pia tuandikia World Bank wanyang'anye contract walete kampuni nyingine. Mogete atĩ magũthiĩ na mbere na kũgoma nginya rĩrĩa mwene kandarathi akamariha ũrĩa kwagĩrĩire, kũrĩa ningĩ morĩtie minista wa ũkuui Kipchumba Murkomen gũthikĩrĩria kĩrĩro kĩao. Tunaomba hata watu wa World Bank watusikize na wakuje, yani hata viongozi wetu wakuje waongee, tukae tupate haki yetu. Sisi Kenya tunalilia ni haki yetu, si ati tunakataa kufanya kazi. Hawataki kufuata sheria ya Kenya, walisign contract na Kenya. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Muthoni wa Gacathi.